Huwa sigrit magħruf li l-Maltin iħobbu jieklu. Platt favorit m'għandhomx għaliex il-palat tagħhom huwa varjat. Titfal lil Maltin l-ikel u xi avveniment annwali bħal milied f'borma waħda iqpa' żgur li toħroġ b'riċetta għal festa ta' għaqda li ma bħala. Hekk kif qorob ix-xahar Ottubru, ristorant ewlieni fil-Belt Valletta beda jirċievi l-ewwel telefonati biex jirriservaw mejda għall-ikla tradizzjonali tal-milied. Issib żewġ tipi ta' Maltin, issib dawk in-nies li jħallu daqsxejn l-aħħar minuta l-aħħar ġurnata jisma' għandi ħalli mejda. Inkella issib dawk in-nies li jibdew jippreparaw minn Ottubru. Il-kok tar-ristorant Jonathan Vassallos qal li l-gosti tal-Maltin fl-ikel inbidlu kemm xejn minn sena l-oħra u m'għadhomx ifittxu ikla tradizzjonali li tibda b'dundjan u tispiċċa bil-pudina tal-milied. Maltin dak li jkun li joħroġ ġar-restorant ma jfittix l-ikel tradizzjonali li mdorrijin bih li nsajru d-dar. Illum il-ġurnata naħseb jiena n-nies li joħorġu l-klijenti li jiġu. They go out for l-iker modern tipo noħolqu ċertu specials li dak li jkun forsi ma jkollhomx matul is-sena kollha. Giuseppe Rotigliano, Naplitan li jgħix Malta u ħaddiem fl-operat, saħaq li l-ġurnata tal-milied tkun ħafna aktar impenjattiva minn dik tas-soltu. Well, we have much more big tables. Usually we have table of 2, table of 4. In Christmas we can have a table of 20, like a function of table of 80 people. So obviously there is much more work in this period. Esprima s-sagrifiċċju li ġib maħa din il-ġurnata, iżda jħossu sodisfatt meta jara l-klijenti ferħana. It is a bit tiring sometimes, to be honest, because when there is passion, then when you see people happy, you know that in the end of the day you did something very good and you give people a very nice expectation. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.